U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. U ovoj 4. nedelji Velikog posta, draga braćo i sestre, naša Majka Crkva molitveno proslavlja sveštenu uspomenu na velikog podvižnika i velikog ugodnika Božijeg, prepodobnog i bogonosnog oca našeg Jovana Lestvičnika. Ujedno, u ovoj 4. nedelji posta dosežemo, uvek blagodareći isključivo darodavcu svih dobara, do polovine duhovnog puta, do polovine duhovnog podviga i polovine vremena svete i blagoslovene pripreme za proslavljanje najvećeg praznika u hrišćanskoj godini, a to je praznik Paske Gospodnje, praznik Vaskrsenja Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Podsećanja radi, u prvoj nedelji posta smo proslavili pobedu pravoslavlja nad ikonoborstvom i ostalim jeretičkim učenjima. U drugoj nedelji svetog i bogonosnog oca našeg Grigorija Palamu, jednog od najistaknutijih pobornika pravoslavnog učenja o razlikovanju božanske suštine i energije u Svetoj Trojici. U prošloj nedelji, 3. proslavili smo i nadahnuti, ukrepljeni za dalji podvig silom časnog i životvornog krsta Gospodnjeg, a ove 4. nedelje nas crkva podsjeća na podvig i ukazuje na podvig askeze i potrebe za isposničkim životom, koji su preko potrebni, kako sam već i rekao, u velikoj pripremi svakog od nas za proslavljanje najvećeg praznika Vaskrsenja Hristovog. Zbog toga je ova nedelja časnog posta posvećena ovom velikom isposniku i ugodniku Božijem, prepodobnom i bogonosnom ocu našem Jovanu Lestvičniku. Današnji evanđeljski odeljak, kroz njega nas crkva poziva da budemo sa Gospodom našim pod gorom Tavor i da prisustvujemo čudesnom iseljenju mladića koga je mučio duh nečisti. Da sa Hristom saučestvujemo u strašnoj tragediji, gledanom očima kategorije prostora i vremena u kojima živimo, bolesnog mladića, i još većoj tragediji njegovog nesvesnog oca. Da budemo svedoci koliko je velika nemoć neverovanja, a koliko je opet velika sila vere naše, kojom po ljubavi Božjoj nemoguće postaje mogućim, a neizlečiva bolest gubi trajni i dobija prolazni karakter. Setimo se, dragi moji, iz primjera mnoštva drugih događaja isceljenja opisanih u Svetom evanđelju, da je Spasitelj sveta isceljivao bolesnike, ali samo na temelju njihove vere, bilo onoga koji je bolestan ili onoga ili onih koji su bolesnika dovodili njemu, lekaru istinskom duše i tela naših, kako tih bolesnih, tako i lekaru duše i tela svih nas. Veruješ li da to mogu učiniti? Pita Spasitelj mladićevog oca. Verujem, Gospode, pomozi mom neverovanju, i njegov odgovor. I tek posle ovih reči Spasitelj sveta naređuje gluvom i nemom demonu da izađe iz mladića i da više u njega ne ulazi. Dakle, velika iskrena vera može gore premeštati. Po veri kapetanovoj umirući sluga postaje zdrav, po veri prijatelja oduzetog čoveka iz grada Kapernauma on dobije isceljenje. Vera kneza Jaira i Nainske udovice podiže iz mrtvih ćerku i sina. Slepi Vartimej po veri dobije dar očinjeg vida. Po veri iskrenoj bivaju isceljeni 10 gubavaca, kao i čovek koji je bolovao 38 godina, strpljivo čekajući isceljenje, da se, kako kaže bogoslužbena himna, u 4. nedelji po Paski Gospodnjoj zamuti voda da bi sišao u nju i dobio isceljenje.
Na ovoj veri i ličnom duhovnom iskustvu prepodobni otac naš Jovan Lestvičnik jasnim i razumljivim, skoro narodnim jezikom napisao je delo Rajske lestvice. Sveti Jovan Lestvičnik nas kroz 30 pouka, 30 stepenika poučavanja podvizima, podvižništvu uspinje i uspinjući nas duhovnom lestvicom od zemlje ka nebu do vrha lestvice, gde se po svedočenju njegovom nalazi ljubav koja je po njemu pokretačka sila podviga, carica svih vrlina, darodavac proroštva i izvor čudesa. Ideja duhovnog uspinjenja, draga braćo i sestre, i simbolički naziv lestvica nadahnuti su snom starozavetnog praoca Jakova. Neka bi nam dobri Bog podario, dragi moji, dar iskrene vere, onakve kako su ne samo imali, nego imaju svi sveti Božji ugodnici, onakve iskrene vere kako ima i današnji evanđelski otac. I neka bi nam prepodobni Jovan Lestvičnik po rečima Ave Justina bio sveti vođ kroz ovaj veliki post, sveti vođ kroz svaku vrlinu, molitvu, milosrđe i sve ostale i sve druge evanđelske vrline, da svako od nas, gradeći svoju rajsku lestvicu za vreme ovoga podviga posta, dosegne i dostigne u sveto vaskrsenje Hristovo, u to savršenstvo svih savršenstava, kako on kaže, i u radost svih radosti. Trojedinom Bogu našem neka je slava i hvala, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.